Okay, my other question is, what's the difference between a good person and a Christian? Because hari igihe tubona abantu umuntu n'imfura mu isi, oh they are a good person ariko ntaba ari umukristo. They're just like normal good people but no Christians. What's the difference between a Christian that believes in Jesus as his or her savior and just a good person who lives there akaba ari umuntu mwiza gusa ariko atizeye Yesu? Oh, that's a good one. Ubundi ijambo umukristo cyangwa abakristo icyo rivuga ni ukuvuga ngo abasa nka Kristo, abavuga nka Kristo, abakora nka Kristo, abareba nka Kristo, abumva nka Kristo, abagenda nka Kristo, abambara nka Kristo. I can go on and on and on and on. Kuba umukristo ntago ari izina gusa, ahubwo nibyo ukora. No, here's the thing. Igihe Yesu Imana yamuhamagara yabatizwaga, ijwi ryavuye yaravuze ngo uyu ni umwana wanje nishimira nkunda. Siko? Niho twese dusobanukirwa ko ari umwana w'Imana. Ikintu mu gikacinge neza. Siko? Noneho kwebwe duhabwa kuba abana b'Imana binyuze muri wa mwana yatanze. Aho ikindi tukabwirwa yuko ngo abayobowe n'umwuka wera nibo bana b'Imana. Ba bana b'Imana bahawe kuba abana b'Imana binyuze mu mwana w'Imana. Muragihawe? Mbuze gute? Pastor Nkomeza hari ndamusurije ndamukunda. Niyo uzi ko ndakoresha iyo phrase ngo zemvuze gute. Nanjye ibintu mvuze sinzi ahantu bivuye. Bisubiremo. Ndago nabyibuka kabisa. Ariko Kristo ni umwana w'Imana, tugahabwa kuba abana b'Imana binyuze muri we. Kandi kugira ngo tube abana b'Imana nuko tuyoborwa n'umwuka wera. So umuntu wese uyobowe n'umwuka wera ni umwana w'Imana. Uwo mwana w'Imana ni uwo wanyuze muri Kristo. Umwe tuvuga ngo turi aba Kristo, tubayeho nka Kristo, tuvuga nka Kristo, twumva nka Kristo, tugenda nka Kristo, dutekereza nka Kristo, kwambara nka Kristo. Ibyo ngibyo dukora za mbuto twera nizo zirerekana nimba turi aba Kristo koko cyangwa nimba tutari. Naho kugira comparison wakoze umuntu mwiza gusa niko wavuze n'umukristo. Yego. Umuntu mwiza cyangwa w'imfura ashobora kutaba umwana w'Imana. Ariko ubwo bupfura nabwo buba mu bana b'Imana. Ariko ntibivuze yuko umuntu wese w'imfura ari umwana w'Imana. Kanguha urugero. And I don't know, iki kintu ndibona mva gikomeye muri jewe. Umuntu ashobora kuba amwe inzoga. Siko? Akaba imfura kubera ko asengerera bagenzi biwe. Bamubona bakavuga ngo uyu muntu ni imfura kubera ko aduha cyangwa atwitaho. Ariko muri uko kwitaho bagenzi biwe akaba arimo arangiza ubugingo bwabo. Uri inzoga ni ikintu kibata umuntu akageraho ngo akabimbata y'icyaha.
cyaratangiye kiri simple tu, akoraho gatoya bamusengerera, akagera aho ngaho noneho wenyine akajya yisengerera. So wa wundi wamusengereye wagize ubupfura n'urukundo muri we byo mu isi, ubwenge muntu, nibwo bwaganishije wa muntu mu rupfu. No, you be the judge. ubwo bupfura bushize umuntu mu bugingo cyangwa bumushize mu rupfu. Ndabasengera ko umwuka wera abahishurira. Ibi ni ibintu bikomeye. Think ubwenge bwo mu isi bujya butwara abantu mu kurimbuka bibwira ko ari mu gakiza. Ko mu ikanisa, reka tuvuge nko mu ikanisa, mu itorero, muri building, hari ibintu tujya tubona nabivuzeho kare, ntitubicahe bikangiza ubugingo bw'abandi. Tukibwira yuko turi abana b'Imana kubera ko twabaye abantu bari open minded, twabaye abantu bafite urukundo, twabaye abantu bari inclusive, bikadukura kuba abana b'Imana. Kambirekera aho ngaho. Thank you. Kujwi rigiye. Are you scared? No, I'm not scared. Nafashijwe. Yeah, nje sinza ndaza, haleluya. But nanje ndabivuze, there's something. So Agape, I have a question back on what you just said. Ni gute tutoba abana b'Imana and he's the one who created us? You know, if I come to you and tell you I'm your mother, right? You can't, just because you don't believe that I'm your mother doesn't mean I'm not one. So just because we don't believe in God, how does that make us, like, how does that mean we're not his children? kuba abana b'Imana, twese Imana iradukunda, and he's always looking forward for us to come back home. Ariko amahitamo yaduhaye no kwizera ugomba kutubamo, niko konyine kuba hindrance yo kuba umwana w'Imana cyangwa kutaba umwana w'Imana. Waba umwana w'Imana ariko uri mu nzira yo kurimbuka. Urugero, kubu ngobo mfite ababyeyi banje bombi, ndangije mpoye inzira yo kuja mu bibi, siko? Muri ibi bihe byose ndi mu bintu bibi, aba babyeyi barankunda, that's for sure, barankunda, and their hope and their prayer and their expectation nuko one day muri njyewe nzahitamo kugaruka mu rugo, siko? Iyo nkomeje gukora bya bintu bya byaha binganisha ku rupfu, maybe reka ntange nk'urugero, nkaje nabaye muri Kenya. Muri Kenya habaho ibintu, iyo wiba, iyo ufata ibintu bya ngeta. Agape, wabaye he before uzanga muri Australia? Wabaye hehe before ugenda muri Australia? Muri Kenya. Muri Kenya, so uzi ibintu bya ngeta? So nimba uje mu bintu byo gufata abantu ngeta ukabiba, siko? Ndimo ndakora ikintu kinganisha mu rupfu, siko? And ababyeyi banje barabimenye, barabizi, bangira inama, please bireke, garuka mu rugo, uri umwana, ntacu wabuze, dufite ibiryo, what are you trying to do? But the peer pressure keeps going on, keeps going on, keeps going on. One day, muza abasirikare bo muri, abapolisi bo muri Kenya, they don't play around, bakagusanga at the wrong location at the wrong time, kandi wenda bari bamaze igihe baguhiga and ukamupfa.
kuri barrier yawe your parents baracyafite umubabaro, baracababaye cyane pe, bifuza ko kugaruka mu rugo, ariko kubera amahitamo yawe yo kutabona icy'agaciro ko ari mu rugo, ukumva ko icy'agaciro ari aho ibyo wagiyemo, that's the day batabakara bakavuga ati noneho ntukiri mu nzira y'urupfu, wageze mu rupfu, noneho ugiye mu rupfu rw'iteka ryose. So what's the key point hano turimo turavuga? Imana iradukunda, aho twaba turi hose, ibyo twaba dukora byose, Imana iradukunda, and he's willing to have open arms. Ivuga ati please my son, my daughter, come home. But if you keep choosing path yo kudakora ubushake bwanje, ubwo n'Imana irimo iravuga, nzakomeza ngukunde kugeza ku munsi wa nyuma, wowe amahitamo yazakugeza ku rupfu, noneho njewe Uwiteka azahita agushira noneho mu rupfu rw'iteka ryose. So again, the principle and the key and the secret, it's in the choice you make. Abakobwa ra ko mwagize ubwoba? ubwoba. Ubwoba? Aka silence ntabwo kameze neza. Yeah. So agape, does it make sense? Ubwoba bwakomeje kuvuga. Apa ahubwo Sorry. Yeah. ntabwo nkiri umuntu cyangwa like, can you guys see me? Yeah. Mushaka ko murabona marayika usaba umuntu utari njewe. Next time we're black. Ntimugira ubwoba ni ibisanzwe, ariko aya ni amagambo naje kenda yavuga nkumva there's something very powerful about it. So Leia, So my question is, what is one question you would like to ask God in person? Not in prayer, not when you're asking him, ukiri hano mu isi, ikintu ushaka kumubaza muri kumwe.